Selam dostlar, belki kayda gitti para bulduğum benim semestrim bunda kötü oturak. Bana alhım. Ben Havantu'ya gittim para, Amerikanski Havantu. То есть Amerikanski tuh gede, Bashkirski, Tatarski Havantu, Amerika. Kami kadın müzik yang ngarang. Ой, bilgisayar ngarang. Tuh sildiregi var bitti. Ya katıp durma lan atau ini adresin tugul tuh kukla tuh bilir. Ini не kattı. Короче, поехали Havantu'ya. Ana kişiler yürüyor mana. Bunda Amerikalı Havantu. Bunda kişi kubu, bunda просто aşağıya очередь күтүп туралар. Selam алейкум. Хамага selam. Bizden yaratkan yigit. Selam. Qaragız Emine alan Emine eti alanı. Emine mana Emine eti. Alan Emine'ni harap tigir. Emine. Sangat. Maraming beres sa pasak na napahin. Kumuha na siya. Это твой? Это мой? Моя? Так. Уже стукайся. Адерман! Ищет моя! Чтобы это, если что, меня пошлали. Бамитаны! Sit down, please. Just 3, 2, 1. Up to space, okay? Jump up to space.
Біз қайтып барабыз Хабантуйдан. Biz короче Хабантуйдан қайттық. Мына бізге ошай бөлектер берділер. Бұнда сек, бал, башқұрт балы, мәтрушке, даже мәтрушке, это көрген. Бізге қонақтар келе, короче, Хабантуйға келген қонақтар, Сакраментінен анда. Қайттық та өрі-өрі бәділенеміз. Ал мына алма турайшында. Әміне аша отыра, пока ашап қал, әмі қонақтар келмес өрін. Әр қонақтарға мунса яғам мына мунса яғам деп шул неме келу генераторды включайттым да и пар ебәрәйінді шында и сәпілдәшіп әдір бассейн инәбет әдірек тазалай қалып көрі керек ату менің шақта шалапай те ойлардар наша бассейн тазала өрөзге криптаман бұлашығы криптаман бұлашығы бассейн өлді бұла Здравствуйте, здравствуйте. Хорошее впечатление. Спасибо. Тігіз түрге сюда попали. Сакраментінен қонақтар. Сәлем, елегіз, өтігіз. Сәлем, өтігіз. Мана бұл гузель, ол мені тоже уговаривал Америкаға келерге. Казахское, башкирское блюдо бастурма. Өтігіз ішлейгіз, да? Америкала бастурма ішлейдеріз. Колбаски делаем? Колбасалар ішлейгіз, мен еще. Ал келдіңіз ме колбасалар? Сосед, короче, он этот делает, пасеку держит, вкусный. Америка балы, надо попробовать. Сижу дома, короче, работаю. Массажный? Массажные, но так себе массаж там. Здесь вот спальня для гостей. Можете остаться. Вот это наша спальня. Да, тут ремонт новый, из-за этого дорогой. Мне просто хэндимен был, что тут такие дома реально не встретишь в Америке, они Да. все ушатанные же. Что это вообще шел крипта или крипта?